Na mamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Hayi impela ya magaza yi sukile. Hayi ku onha impela after loko ri hume risimu ra Benny the President yo vheta yi suka kusuka ku na swo tala swi nga ku humeleleni. So hi nga ha swi tsundzuka of course siku ra Rangani yi fike yi endla that live and then overall yi fike yi kombisa ku yi divorce-ini na Shonge Rangane. Laha of course yi nga tlhela yi kombisa ku i fika cinca xivongo ku hava nga ta rhangi i fika xi cinca xivongo lexa yona. So from there fike hi vona yi challenge-iwa hi vanhu vo tala mara and then swa ku ti-position ta hambana se ni tlhela ni fika ni vona na levi ri advocate Always Makiza yi fika yi challenge siku ra Rangani. Mi nga ha ngoyeni leyi mi kha mi yi tiva mani advocate leswi nga leyi mi nga yi tivi yi tala ku va yi vitana hi chavisa hi masiku advocate a yi nghena ngopfu ka ti-live ta chavi swi nga endleki mi nga yi tivi ngoyeni I'm sure ma yi tiva vo tala mi nga vona ti-live ta chavi like ti-interviews mi ta mi kha mi yi tiva and hala tlhelo ku tlhela ku ri muyimeri wa Dr. Thomas Chauke. Mi nga either mi yi tiva hi angle ya Chavis MC or hi side ra hala ka Dr. Thomas Chauke because ku na swin'wana swi nga fika swi nghenelela swa buku of course. So fike hi vona yi fika yi tsale ku dear Shonge Rangani, for as long as you still have our kids hina va ka Maluleke you remain one of us as you can see. You don't change our surname until you decide to remarry. Yi fika yi kombisa ku hayi xivongo xa ka Maluleke Rangani or Rangana I think swa fambisana swa ku Rangana na Maluleke swa fambisana ne mi ta ni correct-a ka yaleyo. Yi fika yi kombisa ku hayi xivongo lexi ta tshama na xona until a za a tekiwa hi wun'wana munhu. He does not own our surname. Hi ndlela yin'wana yi kombisa ku siku ra Rangani a yi own xivongo xa ka Rangani or xa ka Maluleke. Leswi swi vula ku in terms of mi kuma ku the head ehenhla mi kuma ku munhu loyi a decide-aka ku fike ku endliwa yini ka xivongo like yi vula in terms of that ku hala own xivongo lexiya. Leswi mi nga swi vula is out of anger. I know you are reactive and love retaliating just like me. Se yi fika yi kombisa ku leswiya Shonge Rangani nga fika a swi kombisa ku siku ra Rangani eka Makhuvele Shonge Rangani leswi a ni leswi nga fika swi vula se advocate yo fika yi kombisa ku hayi leswi yo swi vula hi ku a lo kwata. She did not really mean it ku ri siku ra Rangani eka Makhuvele mani kumanyana ndaka a lo kwata hi ku n'wana wa kwata like yona no ya kwata as you can see there. Wena tshika leya bro va yi kutla mali but please continue to honor the identity of your children with that son. We did nothing wrong. Hayi fike yi kombisa ku hayi a tshike siku ra Rangani va yi tekela mali a ni to ku yi tekeli mani and then xivongo vana lava va fika va remain va ka Rangani or Maluleke. I'm not sure va va kha va tirhisa Rangani or Maluleke na I don't have that details. Leswi nga fika yi kombisa ku swona ku a problem. Hey siku ra Rangani yi fike yi hlamula of course kombisa ku siku ra Rangani mhaka leyi fike swi yi kwatisa ngopfu ze ni vona ku ti-position leti ta hambana swi ya na hi ku swi vuli hi mani. So ku na laha mi kuma ku vanhu loko va fika va swi vula va fika va hlamula na hi ti-celebrity. So ni ta ni kha ni lava that comment ya siku ra Rangani ta hi kha hi kuma very very fast sweswi. So a hi scroll ni ya laha hansi hi fika hi kuma ku siku ra Rangani yi te yini. Ni ta ni kha ni yi kuma sweswi ni kombela ku scroll fast ni swi vonile but hopefully a yi deletangi hi ku a ni nga screenshot-angi mhaka leyi ni maswo a ni koti ku tshama kha ni scroll hi leyi kona. So a hi sunguleni hi yi pfula or okay a hi sungule hi nhlaya then ni ta pfula afterward ku confirm-a ku yona yi fika yi kombisa ku u family ya mina u ri mani wa ka mani wena. Magaza yi sukile mpela and then of course yi tlhela yi kombisa ku naswona u rhume hi mani. I think ku ve na ti-error but ku hi mina leswi ni swi hlayisaka swona leswi nga fika yi vula swona. So a hi pressing this account to make sure ku hi yona siku ra Rangani hi yaleyo. Hi fike hi kuma that live hi kombisa ku hi yona siku ra Rangani leyi right. Hi leyi live liya ma vo leyi nga yi endla hi leyi live liya yi kona ka page swa ku it's confirmed yona. Se swo vheta swi kombisa ku siku ra Rangani yi kwate ngopfu yi kwate ni swinene hayi swo koku leswin'wana advocate la ya ha hlamulanga laha so hi ta vheta huma. Advocate of course yi tlhela yi respond-a again ka siku ra Rangani yi fika yi kombisa ku na munhu loyi a zamaka va ni heka a Pitori. Yi ku maybe kumbexana i Rangani of course yi vula siku ra Rangani sweswo a xihundla. We were very very aware of that. And then na vona la mi bi nga tlhelo la hi leyi yin'wana post nga fika laha hi siku ra Rangani hi kota ku heta ka mhaka leyi.
vanhu va ka Gaza a hi rhandzana, va kota ku ku pfuna u faya muti wa wena, va ta hleka loko se u nga ha pfuni nchumu. That's why mina ni nga ningenisi vanhu, va ta ku bela mavoko va ku u cina ngopfu, va nga ku byeli ku ri zip ya buruku yi pfulekile, va hleka hi tlhelo. Ni twela rhangani in a brotherly perspective ya so sweswi nga fika yi kombisa swa ku na wena obvious ngwenya ka Maluleke, so ya ho hi endla hi risimu ra wena ra ka Maluleke of course ra banyana ro. Yeah, 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 yeah. Ke ma-looks wa di-looks o ba tshwara ka di-hooks le banyana ba marogo ba apere le batho ka mpotsa ka sethunya ke o tshwaretse namone bana ba nthata ke ba tshwaretse marola gale ke o bona gore wena wa mpura ha he go tsamaya ke o bona ngwanyana ke o mmotse se ka betja ka di-coins botsa go le gape ha jone le di-boys a mone ha a tseya ka re go tswa di-dollar ha he go tsamaya ke o bona.